خوش باش گهدارین رادیو بیر FM تماشاوانین ما وکی کومه دا دیار کرن میوانا ما جبو امناس بکن پروسس خوندنی لروجاوای کردستان چوای بریوه بچه گلو ازمون جبونا خوندکاران دی بیچه کرن بمرای فرید ابراهیم جیگرا هفسر و کتیا دسته پرورده و فیر کرنی لحرما جزیره دریا خطا تلیفونی رو نها لگل من روش باش ما مسته روش باش ورجی سپاس بو پشداریاته دست بکت خوازم وکو دسته پرورده و فیرکرنه چو بریار و گرتن ده هیما قداخه هاتو چونه ده تایبت لهرما جزیره تمام امجي سپاسیا ود کن سروی هفدیتنش برکو راستی روشه که نهاتیر درباس بیام بیجن باکور جلات سوری همجی جیهان تبده روشا بلاوکرنا وی ویروسی امجی وکه دسته پرورده دهره ما جزیره ده وکی حمود دسته کارو خبات خامده سکناندن جبر روشه که خطری هبول سر گشتیل سر خوندکارا اونجی زانن جه خوندکارا انجی دبستان جه هریکو کمبوین تیده چید بی بله لو ما مبقاوای کی لزو بز همو خبات دا سکناندن نجبرکو ام بکاربن سیطره سر بکن انجی ام هول بدن خوندکارا بپاريزن جوی نخوشیکو هاتی بلاف کرن هلبت خوندن ج استا دبستان حیا زانینگه پیمانگه همو خبات پرورده مدا سکناندن کنگی و دست به قناغا فیرکرنا آنلاین آن کودریا انترنتی رو وکر طبعا شو وقت ما كار دا سكناندن مديدكو خوندكار المالينا هم آلية واي دروني دا نباشيا همجي دوري خوندنا خود بن لو ما بآوایەکی لە زوبەز مە بریار دا کو ئەم بکاربن هەمە وەکێ گوتی ڕەوشێکی کو ئەم بکاربن ئالیکاریە بوارە بکەن مە لەسەر ڕێیا ئۆنلاین ئاژی درێ ئەنتەرنێتێ دەمە ئەڤ پرۆژەیە هەنێ دەست پێ کرد ئەو خۆش 16 ماه چارا دەمە دەست بێ پەروەردەی کرد ئاوایەکی فەرمی لەسەر قەناڵە ڕۆژئاوا تیڤی و هەمژی لەسەر یوتیوبێ هەموو بەرنامجێن خوندنەوە ئاژی دەرسێ وایە دبستانێ دا لەسەر تێ بەلافکردن شخوا ئەو ژی ڕەوشێکی عاجل مەبریار دا و وی رەنگی هەول دا و ئەم بکاربن دەرسێک و خوێندەکارا دچن ئاژی ئێک و گەرەک ببوون قۆناخا دۆیە یا خوێندنێ دا ببن نیکاری بوون ببن مە هەول دا ئەم ژوێ دەری دەست پێ بکن یعنی قۆناخا دۆیە دا مەکاری ئەم ژوێ دەری دەرسا دەست پێ بکن حتا داویا قۆناخا دوویەمین و لسر تلفزيون جي قناة روجاوا تي في ولسر يوتيوب جي تي بلاف كرنا بناوی دبستان مالی باورم لسر یوتیوب تی بلاف کرن قناه او بناوی دبستان مالی راست همو است و بجن دا است خوندنی دهندره انترنتی دا تین فیر کرن یعنی همو مرحله خوندنی نا مخابن ماني كاريج بركو مقود وكا روشكا لزجين ما في بروجه دا دست بكرن ماني كاري بو ام حمو آستن خوندني دست بكن وكا روشكي عاجل ما رفا شش يعني بكارن بيجن نافين وآماده يعني رفا شش حتى رفا يازده مكاري ام درسا حاضر بكن جبوية كي خوندكار دجوا رفا شش حتى رفا يازده درسي خود بينن مش خود درسي واجي برانيا و درسين كو علمي مين مجرد بيجن ايزانستي جبلي مثلا رسم موسيقى تشتهني نابن درس واجي فيزياء كيمياء رياضيات بيركاري ببرينا بيركاريا زانياريا دیروکا اف درسه هنه دکارن لسر یوتیوب تماشا بکن لی ین آستا پیشین جیم بیجن یه رفا یک حتی رفا پنج او سرتای او جی لمالی به ماموسته خوره بدنا وی پروژه دن او جی لسر گروپ واتساپ جواره چی کرنا لمالی او جی دبن یعنی راستا بریا انترنت انجا بورن دریا قنال فرمیده من کاری بو ام سدم چبون کاریه بواره بکن جبر من كوكم قلتي تروشك عاجل براسي ما قلت أمني كارن حمو قناخ خوندني نهاد فيدا ميدا معاجل ببن جبر ما قلت أم بكار بن هما كماي سري صدي حفتي شخوندكار أم بكار بن دا فايدك وش في بروجي ببينن ما هول دا أم بوي رنجي بكن لي بروجي بيشيا مادا هي أم رفا سرطايجي أم جوارن هوا وقنالات شي بكن وبرنامجي جوار جي داخل سر يوتيوب نرخاندنا و جو خوندنی یا دریا انترنتی را نرخاندنا و چیه گلو و ارمان جا خون بجن پیکانی
راستی وەگەر وزجی دزانین یعنی ڕەوشێکی و هەموو جیهان تێرە دەرباز دەبێ ما هەولدا و ئەم ڤیرەنگی ئالیکاریە بخۆندەکارە رە بکن بەلکی یê herê destpêkê me weke ba kurojelatê Sûrî me ev projeye da destpêkirin belkî hên gelek cîhanê jî nûka difikirin ku vê projeyê bikin meriyetê de bikin ew de ji bo vê bêjim qey heta astekî baş belkî ne serê sedê sed bêjî lê heta astekî baş jî xwendekara jê sûd girt yanî em bêjin ji ber ku li malê ne hem wextê wayê vala derbas dibe û hem jî dûrî xwendinê dibin bi vî rengî me hewl da ku xwendina xwe jî berdewam bikin û vî wextê malê ku aciziyê wal malê jî çê dibe bilakis îstîfadê an jî feydê jî sûdê jê bigirin û bikaribin temaşe bikin dirêya YouTubeê de ancak ev çareserî destê me de hebû yanî ti çareserî dî destê me de nebû yanî dunya hemû sekiniye de awayekî rawestandinê de ye ti çareseriyê dî ji xêrî wê nebûn ez bawerim li gorî şopandina me ji xwendekara û ji malbata re heta astekî baş sûdê jê digirin helbet xwe xwendekar an jî mamostê wa ê refê jî bi wa re mutabean va dersa de heger xwendekar negiha rasterast nikarî pirsê ji mamosteya ku ser YouTubeê bike nikarî bû rasterast xwe bigihêwê aynî demê de mamosta wa jî bi wa re hazir e yanî ser WhatsAppê bi wa re hazir e pirsekê wa hebe rasterast ji mamosta xwe dike mamosta wa ya refê dikarin yanî bigihêne encamekî baş jî شخوا te got razîbûn ji alî malbatan û xwendekaran heye lê hejmarek ji şagirt zehmetiyan dibînin birêz Ferîda di alî vê xwendinê de hemû kes jî barim ev qenal li cem wan peyda nabin belav nabin bibêjin qenala ku we destnîşan kirî jî ku pirsgirêkên internetê jî ji xwe em bibêjin hene babeta ji bo vê babetê hûn çi dibêjin شخواز باورم yani heta karin bêjin jî hemû malbata de televîzyon heye bi vê baweriyê de neş ber ku rastî me dît ku internet belkî cem hemû kesî peyda nebe bes me bawer yani giha asê me bawer kir ku hemû di mala de televîzyon heye ji ber wê me qenata Rojava jî xiste meriyetê de ew jî piştî ku me li ser qenatê da xist me demê wê jî diyar kirin yani saet هشت حتا 12 درس بو جدو حتا 3 و 4 حیا 5 اف درس ضمن روجه دجي اف درس دهاتن داني لي بشتي كومديت هناك مالبات انجي هناك رخنج الي مالبات هاتن كهرباوي دمي دنبو ما هول داك مالكاريه بواره بكن ساعات هشت ايفاري حتى 12 يعني 12 شف ديساني عينين فادرسا جواره هات دوباره كرنج بوكو زاروك جي نمينن ما هول داك افرنجه كي چارەسەریە بێژوێرە و شخوا طبعا د ئەنترنێتە دەژیر سەر یوتیوبێ دکارن شخۆرە داخن یعنی ڕۆژێ هەمە کێمانی چەند ساعت کەهرەبا وەرن دکارن وا ساعتە دەرسێ شخۆرە داخن و ڕۆژێ ساعتێ دیە ڕۆژێ شخۆرە دکارن تەماشە بکن سەر ئەس وێ باوریە دەما و زارۆک دوی ئالی دا ئەستەنگیە نابێنن ینی ئالیە چارەسەریە ژوارە پەیدا کرد گرنگترین زەحمەتیان کۆتێنە پێشیا مامۆستەیان و وەک دەستەیا پەروەردە وم بێژن bi zimanê erebî ku tê gotin kadrê tedrîsî divê projeya xwendinê de ji ber ku tecrübeyek nû ye ji bo nawa wekî deste wekî mamoste jî شخوا وقتا قلت يعني تجربة نوبو راستي هلبت ماموستا هاتن حاضر کرن سر آستا باش بري دا ماموستا آستا وایا پروردي باش بو هم مش بكاتي عربي و هم ماموستا بكاتي كردجي حاضرية كي باش جي راهات بو کرن لي مخابند آلي تكنيكي دا وك ما قلتي يعني هنكي دستا پروردي دوي آلي دا حاضرية و نبو يعني تجربة ما آلي تكنيكي دا افجارة يكمينك بفيرنجي درسات دن هنكي آلي تكنيكي دا كماني هبو يعني نال گوري كو ما تخواست درس هاتا داين امنها حاضري جرى دكن كو برنگکی هین پیشکتی تر د آلی تکنیکی د درس جارکا دی بین داین نه جدسپیکا قناخا یکمین جبر کو دما مدرس دای مجدسپیکا قناخا دو یمین دم بزارو کار بردوام کر یعنی درسی کو گهاینه ده مجبور بردوام کر لانها ام د فکرن باوای کی هین پیشکتی تر درسا جدسپیکا پرتوکه یعنی جدسپیکا قناخا یکمین حتی
داویا پرتوکê careka din bi awayekî hîn pêşketîtir bê dayîn ji bo ku ev kêmaniyên teknîkê hinekî astengî derxistin pêşiya me. بێژن دەرسێن دریا ئەتەرنێتێ و حتا کەنگی بەردەوام بکەن. شخوا وەک تسجیل خلاص بوونە یعنی tenê maye em montaj çend dersê wê mane wê montaj bêdayîn û buware berdewam e yanî wê li ser YouTubeê her demî wê hazir bin dikarin lê vegerin lê ser qenata Ronahiyê heta heftiyek maye ew jî wê bûrin ser qenata Rojava heftiyek maye ew jî wê biqedê. بخوازم بالێ بکشینم لەسەر زارۆکên پەنابەر ji bona zarokên penaber yên di kampa de we çi proje ji bona wan terxan kiriye we çi proje ji bona fêrkirina wan jî amade kiriye. Rastî ev jî pirsgirêkekî derxist pêşiya me yanî di kampa de hinekî pirsgirêka kehrebê û internetê heye me nekarî ku heya niha em çareseriyê jê re bibînin lê ew jî di niha di pêşiya me de weke projeyek û em taybet projeyekî taybet ji bo kampa bidine meşandin hûn jî dizanîn gelek kampê me hene li Rojava demek û hem jî wextek an jî alîkariyeka xurtir divê alî de werî kirin ji bo vê yekê em jî difikirin niha çi rewşî de an jî bi çi rengî em bikaribin alîkariyê bi zarokê re bikin yanî hîn weke proje me pêşkêşî wan nekiriye lê em heziriyê niha ji war re dikin yanî bi reng nêtî em bikaribin alîkariyê bi war re bikin. We tu proje ji bona wan amade nekiriye yanî bibêjin ev ne şaştiyeke taku ji xwendina xwe mehrûm nemînin ji sala xwe ya xwendinê. شخوا یا ما او ام ناهێلin ku ji xwendinê bimênin bes weke destpêk dedît internet an jî televîzyon li wa de re li hemû cihî peyda nabêt kampa de yanî me nikarî ku me ev projeyanê daba destpêkirin bi wa re jî wê gelekî astengî giha zaroka ji bo wê yekê me xwest em taybet ji bo kampa rewşeka cuda em projeyeka nû bi wa re bidine destpêkirin helbet em nahêlin bê xwendin bimênin lê em rewşekî dît fikirin yanî bi rengekî dît fikirin alîkariyê bi wa re bikin. Em bên ser babeta ezmûnan gelekî ji xwe ezmûn nêz bûne plan û tedbîrên we çi ne derbarê vê mijarê de Birêz Ferîda? Bi rastî hîn wek desteya perwerdê em negihane biryarekî dawî di vê derbarê de hûn jî weke te jî gotî hîn demek maye bi dawîkirina sala xwendinê ya 2020 em jî hîn difikirin yanî em negihane hîn dawiyê dibe ku heger ev rewşa nexweşiyan jî ya vî virûsê bi dawî bû û rewş aram bû her tişt giha weke xwezeya xwe vegera em dikarin ezmûna jî çê bikin yanî weke heyvekî lêvegerekî ji xwendekara re jî çêkin û ezmûnê jî ji wa re çê bikin û dibe heger ev rewşa nexweşiyê berdewam kir me em neçarin ku bi rengekî dî li vê mijarê lê meyze bikin yan em xwendekara ser bixin refadî de yan jî em li gorî pileyê wa an jî nirxandina wa ya werzê yekemîn em ser wî esasî xwendekara binirxênin yanî li pêşiya me gelek nerîn hene ku em bidin halê hazir niha me hîn em negihane ti biryarê rojê pêş de jî weke win dizan heger ev rewşûlo bê em درۆژێ پێش دا ئەمێ بریارێکی رەنگێکی فەرمی داخل یعنی گەر ئەم ببێژن ئەزمون هاتن چێکردن ئەف دەرسێن کۆدریا ئینتەرنێتێ re دێنە داین دێ بوان re bibêjin ji bona ezmûnê wê ew jî buwan re biniyan helbet ji xwe bi wa re bin ji ber ku niha hem weke min gotî te hem dirêya YouTubeê hem dirêya televîzyonê de jî hem jî mamostê wa jî bi wa re mutabean rojane yanî çi pirsê ku zarok neghêjin dirêya televîzyonê de fam bikin an jî dirêya YouTubeê de fam bikin yekser bi mamostê xwe re têkiliyê dikin rastî divê demê de hem mamoste jî gelekî têkiliya xwe bi xwendekar re xurt kiriye
جبوكو بكاربي أو جي آليكارية كي بيرا بكي يعني خوندكار في رنجيج خوندنا خوانجيش درسي خوا محروم نمانا جبويكي أم دكارن تكز بكن وبكاربن درباسي أزمونا جي ببن يعني هم دريا يوتيوب جي استفاده جد کنج برکو نتنه جاره کی درس اداین ای بخواست دريا يوتيوب ده سه چار جاره لیدو تماشا بکی حیا بکی اصلا کی کجه فهم کریه يعني بلكي ددمي ام بيجن درسي دا انجي دبستانا دا بلكي جاره کی ما مستجره بيجي دجاره لي سه يوتيوب تكاري حياه ده جاره جي شخوره لي وگري حتى جي فهم بكي ام جوی باوری دنه کو زارو که بکار بیت درباسی ازمونا جی بلوما ام دبیجن هگر اف روشان خوشی بداوی بو و تاني وکه لیوگره کی ام چند روزا جواره چه بکن و درباسی ازمونا خو ببن ام جی بهیوینه هگر اف روشانه بداوی بو ام جی بهیوینه خوندکار هموجی وگرن درس خو انجی وگرن دبستان خو بدروشه که آرام دجی ازمونه خو جی بقدین برێز فەرید ئەبراهیم جیگەرە سەرۆکاتیە دەستەیە پەروەردە و فێرکردنی سپاس بۆ پێشداربووناتە گوتنێک داوی لەگەڵ نامەیەوەش بوونا خوێندەکاران چییە؟ شخوا امجي راستي بهيفينك واف روش بداوي ببي حمو خوندكار انجي حمو ملتي ما بصاغي سلامتي وگرن كاري خوا جفي روشجي درباس ببن همجي دخوازا مجي اوكو مالبات خدي الفا زاروكا دركبن راستي في دمي جي هم مالبات جي ام گهانوي اسيكو مالبات جي دكارن بهتر اليكاريا زاروك خوا بكن يعني او زاروك البردستي وانا دكارن برنگێکی هین باشتر تێکیلیە وارە بکەن ئالیکاریاوا بکەش بۆکو دا ئالیە خواندنێ دا ئاستەکەوەیە باشتر چێ ببێ ji bo vê yekê daxwaza me jî ji hemû malbata heye zarok jî xwedîl zarokê xwe derkevin taybet di vê dema ku niha di mal de ne hem di aliyê wayê derûnî de jî alîkariyê bi ware bikin hem di aliyê fêrbûyinê de jî zanistê de jî bibin bi ware alîkar سرکفتنê jî ji hemû karmenda û xwendekarê xwe re jî dixwazim سپاس برێز فەرید ئەبراهیم بمینێت ناف خێر و خۆشیەدە سپاس dikim ser çawan گۆدار و شۆپینەرên رادیۆمە بویەر FM ئەم ناوەرێکی کورت دەستێنن پشتر vedigerin xeleka xwe ya mayî ji gulava xwe ya sibehê berdewam dikin